Draga braćo i sestre, u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Mačvanskog gospodina Save, koji je spriječen iz opravdanih razloga, on je trebao da otvori ovu izložbu. Ja vas srdačno pozdravljam sve koji ste došli da uveličate ovaj nesvakidašnji događaj na izložbu moje kćerke Mare Đurović i Ive Tatalović. Vjerujem da ćete uživati u ovoj večeri. Mir Božji, Hristos se rodi. Zamolio bih sad mati Zlatu da otvori ovu izložbu i prozbori koju zna. Izvolite. Omaže Bog, Hristos se rodi. Eto, blagoslovom vladike Save, dobih blagoslov da vam se obratim u njegovo ime, da pročitam njegovo što je pripremio za otvaranje ove izložbe, pa bi se orijentisala samo na njegove riječi, a moje srce nema šta da kaže više od onoga što je vladika Sava ovdje divno rekao. Izložba ikona pod naslovom Sretanja poziva posmatrača u svijet preobražene stvarnosti. Savremenom čoveku uhvaćenom u vrtlog brojnih izazova, uključujući realnost pandemije, ova preobražena stvarnost može se učiniti dalekom i zbunjujućom. Gde je ona tačno ako postoji samo jedna stvarnost, nesavršena ovdje i sada? Može se pomisliti da reč o preobraženoj drugačijoj stvarnosti znači beg u imaginarno, nadrealno, što umetnost donekle jeste. Sa druge strane, ne može se poreći da radovi predstavljeni ovom izložbom donose portrete ličnosti koji su interpretirani tako da ustanovljuju posebne prostorno-vremenske okvire i pozivaju na učestvovanje u neobičnom svjedočanstvu preobraženosti kao znaku autentičnog hrišćanskog identiteta i iskustva. Pravoslavni hrišćani svoju vekovnu baštinu osmišljavaju upravo u kategorijama preobražene stvarnosti. Stvoreni po liku i podobiju Božjem, oni već 2 milenijuma žive okrenuti idealu dostizanja tog obraza. Homo kreator angažuje svu darovitost u nastojanju da tvorca proslavi izobraženjem praslike. Prema ovom modelu stvara se jedinstveni likovni pristup portretu ikona. U normalnom smislu ikona jeste portret kao opipljivi dokaz postojanja određenog svetitelja, ali više od toga, ikona je prozor u Božje otkrovenje. Posredstvom ikone vernik se susreće sa svetiteljima, uznosi im svoje molitve, blagodarenja, slavoslovlja. Sreće umilni pogled Bogorodice, molitvenu tišinu svetog Jovana Bogoslova, svetla lica prepodobnih mučenika i pravednika, stroge izraze nebeskih čuvara, anđela, arhanđela, heruvima, serafima i drugih. U ikonopisu sve u službi susreta Boga i čoveka, svetla i tame, molitvenika i nebeskog zaštitnika. U potrazi za izražajnim jezikom koji bi kao slobodan od telesnih i ljudskih nesavršenosti bio sposoban da stvori i održi koncept preobražene ikonične stvarnosti, utemeljivači vizantijske likovne estetike definisali su način oblikovanja lica, odeždi i arhitekture, kojim su istovremeno uspostavili jasnu razliku u odnosu na druge vidove likovne umetnosti. Pored toga, unutar ovog kanona nebrojene su različitosti i autentičnosti svake pojedinačne ikone, svakog autora, o čemu će posetioci moći da se uvere i na izložbi. Episkop Mačvanski Sava. Može li se išta lepše reći? Evo, divno je. Ja čestitam na ovoj izložbi profesorici Ivi Tatalović i Mari Đurović. I Mara mi upravo sad rekla što je meni velika čast i ona kaže meni je velika čast što si ti baš večeras ovdje, što ćeš ti to sve da pročitaš i riječ našeg vladike. I rekla mi je divnu jednu stvar da nismo se ni znale da je ova ikona Majke Božje koja se meni mnogo dopada, da je radila upravo inspirisana pesmom Deca nebe. Pa će imati i čast da je otpevaju posle djeca tu pesmu. Hvala vam.
чистота и свет, в нем матери
Богородицы, нежный и ласковый, укрыла земля моя белыми красками. Стихоpismo piše sultan knezu Lazaru, da mu dade zemlju svoju i građanicu, da mu dade ključe grada cara Dušana, da mu vojska pije vode oko Prizrena. Čitala zar gleda svoju lepu milicu, krajem oka traži sina i nezivicu. S desne strane stoji Miloš, slavite za dva, gledajući u ikonu knez odgovara. Baš će sultan ispred tebe pre ne padneš ti, za tebe ću i kršćanski život predati, pa ćemo se svi na nebu večno sastati. Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena s dvora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Otvorena vrata svetog manastira, ispred krsta sa 3 prsta stojim čista srca. Bože dragi, čuvaj nas, budi nama spas. Srbija je zemlja naša najlepša, uzdignute glave, Srbi slavu slave, ponos, čast, vera, spas, hvala ti od nas. Zastava koja se vije, majke Srbije, crveno, plavo, belo, čast za srpstvo celo. Najlepša je moja Srbija. Lazare, ajde Lazare.
Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, zemlji kose prosvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Cvetovi kao od vina, pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada, kraj Drine sa svetnjih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Proći ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge, ponesi odavde jedan svet, nek svi vide, nek zna ceo svet. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Još jednom se zahvaljujem visoko prepodobnoj Mati Zlati, njenom dvoru, Sveta Trojeručica Bogorodica, naša divna, gore sa Avale. Hvala svima vama još jednom što ste došli, evo da se pomolimo Gospodu Bogu pred ovim divnim ikonama. Hvala autorima, hvala još jednom. Bog vas blagoslovi, svako dobro darova. Srećnosti oci, draga Mati Zlato, divni forum, divni i dragi moji prijatelji, drage kolege. Čast mi je i mnogo sam srećna što ste tu večeras uprkos ovom ružnom vremenu, što ste vašim prisustvom uveličali ovaj događaj, koleginice Ive i mene. Ovo je naš jedan mali zajednički projekat. Izložba se zove Sretanja. Iz više razloga, bit ću kratka. Susret Boga i čovjeka, susret jednih sa drugim, susret Boga i čovjeka ojačava ljubav, susret čovjeka sa prijateljima, sa svetiteljima, budi nadu i na kraju susret jednih sa drugim trebalo bi da bude radost i da nas otvara ka stvaranju nove jedne kreativnosti u bilo kom pogledu, a ne samo umjetnost. Eto, to nam je bila jedna zajednička inspiracija koleginice Ive i mene. Nažalost, ona je sprečena večeras da dođe, tako da hvala svima što ste tu, uživajte u razgledanju i ostanite na posluženju. Ikone od koleginice Ive su u ovom predsoblju, moje su negde odavde. Moje ikone su iz različitih faza mog stvaranja.
Ima i početničkih radova iz perioda studentskih dana, to je ovaj zid ovde, to su uglavnom kopije. Ovo su, pokrov Presvete Bogorodice je nastao prošle godine i rekla sam baš malo pre Mati Zlati, velika mi je čast što ste tu i radost, zato što sam ja počela da sa vašom pesmom i stvaram nju i radovi, inače svaka od ovih ikona ima jednu priču i to mi je isto bila inspiracija da se i mene i Ive ova izložba zove Sretanja, zato što svaka od ove ikone sam pričala sa poručiocima, ove ikone su uglavnom, većina je privatna kolekcija ljudi, zahvaljujem se i njima što su mi omogućili da ove ikone budu ovde. Izdvojila bih pokrov Presvete Bogorodice, kompozicija koja je originalna po tome što je Presveta Bogorodica u centru, okružuje 3 serafima. Nastala je po uzoru na ruske kompozicije, inače pokrov. Neobično je to i jedinstveno što su sa leve strane od Svetog Romana Meloda koji drži svitak Djeva danas rađa prevečnoga i zemlja nepristupno podnosi pećinu. Sa njegove desne, sa leve strane moje su Despo Stefan koji ukazuje na Presvetu Bogorodicu, Sveti Sava drži svitak, ko pretrpi do kraja taj će se spasiti, što mi je bila, to je citat iz Svetog pisma inače i ikona je nastala 2020. godine, kada je počela korona i nekako mi je taj citat odgovarao jednom događaju i da su tu Srbi svetitelji, naši čuvari, Despo Stefan Lazarević, Sveti Sava, Sveti Simon Nemanja koji drži grožđe iz Hilandara, to svi znate tu priču zašto grožđe i na kraju Sveti knez Lazar sa leve strane od Jovana Meloda, dobro Sveta Matija Anastasija, majka Svetog Save, Sveta Petka kao isto zaštitnica Beograda, kao zato što je mnogo ljudi iz Beograda vole, tako da gore su obavezne predstave. Sa njene desne strane su apostoli, Sveti Petar, Sveti Jovan Bogoslov, iza je Sveti Luka i apostol Toma, a sa njene leve strane su obavezni proroci, ja sam stavila Svetog Jovana, na kraju je Sveti Ilija, između Melhisedek. Ove predstave su obavezne, ovo je novina, ovo svi znate da je Epifanije, koji čudo inače pokrova, znate da se desio u Vizantiji, u Istanbulu današnjem, tako da, šta još da kažem, iza je verni narod, koji je bez oreola. Tu mi je ideja bila da nekako prisutnim i liturgiju, zato što je liturgija, tako, bez vernog naroda ne bi bilo ni liturgije, pa ima dosta, čini mi se, simbolike.